Fan churo lo apor ating penali tung eba apor la sinili tum Bharatiya Janata Party is Karbi Anglong West Karbi Anglong district hini lo Karbi Anglong Autonomous Council under a district lo hini chalasi la district committee hini hoi pensila pinia press conference mate media person maha si la nonalom tumi alamaro kombon listerong farake hai penke angtong tia ke hai alang litum bang photrok ni dor kombon press meet bilo alang litung kaning je apu thak sini litung lam klar kipi mate lamboy kipi phasina litung na hang asialam ke lapulo alang litung kaning je ke lalo je pc aron dutang kogle pgr vgr long pen munit aron re ke dutu phan tharli lerek ma pusi la tum akoru thuri le kita alang tum ta chini lor जे कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल पेन कार्बी आंगलों along कौन मा पॉलिटिकल पार्टी के दो कौन मा नॉन पॉलिटिकल पार्टी के दो कैसे पेन चेंगलो कैसे तारु प्ली फो फंता हांग एलो कबदो वे फंता हांग लो इसिया कमिटी सेंग ना पु नेलिता दुदुन हाला सो कमिटी सेंग दे राफिता नॉन मा के ला सो कमिटी ला आंग तान सी ला मुपेन प्रेस मीट के दो बाहनी बांग फोट्रक पातुम लो आ ग्रुप लो कार्बी चिंगरु मा में पुसिका ची लो कमिटी मेन अलंग लितुम बांग के काउंसिल पेन itu elected body constitutional body lo kamati lage government akam legal process belong tel ajar akam ta legal process iklai mati aron ateng pen aron ba legal ateng belong tel lage council is an elected body which is constitutional legal body la tum siklami mati ini thang bagbe la kapre ta claim iputi niliniwe ta claim det tamil he sita son kali ke pirthe loke aron secretary asi council the elected body highest body lo ili tumadim ke 6 schedule area ke la highest body jitu most powerful lo la pena para ke Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasau ka Vilumati la so high power elected body constitutional body pen claim pu puapi pen la so committee council Dr. Tuliram Hangsar jitu kejapon alang leadership pen kejapon kadok we committee sengda rapi alang litu aku lason ke seng nai bang ke lagi miu pusini lipuji pen ke Karbi mate Karbi Anglong ke do kapre khaya mong ta nange thagdu no sosi nilitum ke punakok lo athimat council tuliram rohang sar kadu we fan ta pulo de laso committee high powered committee pensi claim pulake aku claim ve pulo as per legal process aron pensi da mai mati aron re ke do munit pusita me muni re fan ke abdamla ba men thunoi pajo ekdom theng thop lason ke aron kali mati human rights commission ta dulang ke latuma fan aron ateng penti lung nang po thali nang po sita aja tum high court ong da case pidam det pulo lasil itu munit ke do de an jitu aja ke pu biri asang ingkai pachan machan pine arong ke ilahai adim pangenon council authority pensi non fencing mate pa ingkai ram poko mati tikla sang thak mop mhala sula legal process mate Guwahati high court ba supreme court sita me council si high lage chini lo he council authority si bohla so wording nang le lupte amuni ke do tim andat lage thale ve athima pgr ke lage nili le duram ta nili phantang thale pu hadak la isia khai la hindi kaning je bihari tumsi ke do po la tumhan thale nai pu mane la tumhan sunglor ke ningje no pethe long isia khai isia throm phan sunglor la tumhan plung nai la tumhan thale nai pu ke ningje katang aron kali lage constitutional long ta avi mati constitutional long ta je ningje rang poja laket aron re pen ke do tum mane abihari bak mane bengali pukali aron re pen ke do tum pusi punai lalu alang litum bang la si political maturity avida potahai lo lahai lasi labang ke nili puang tung ke alang litum asabu chali chona la aning hang tahai in future Karbi Anglong Autonomous Council long cm mane kimana aning hang tahai ba mante nilita churupalo man thekte aku pamanang se sita claim pakanai athima council ke chari pelangte mature o nahi lage sumar propa nilisita mature che data la chali pignai mone bangke bangali leadership under ta durun thek nahi no ke nisa ke the nahi pu ha prang asonra rong don for shop pen irong chiseng lo akai kali non ke isi vasi do nai pelangte je bangke thek tum ngalam tar junai mane government alam tar junai government afan ka chidan pu ke lage arong kali lo ke government si claim mati advice bang pidun me sita me apen government afan ke monon sita ultimatum puke pilong li lage ultimatum pule warning atai belum mati lage
lagi ni last claim ni tungke sonji pugi lagi illegal hai panggil lagi mana unparliamentary award lasi political party jong si kasi represent ba pine non political organization jong si kasi represent pulang te lah hai alam panggil itu unparliamentary pan illegal alam te panggil madu hitame ninjenang ne benisi alam neli telegram long lo je APSLC alidar je kathara ke hai penceng lok kursi timung penceng lok penan tum theglong non helang hala media akorte sarim tisu pan ki put tuliram phar jon hoi pula son si ki pudi son ke pilo punang po athema tuliram rong hang ke he is not only a tuliram rong hang he is a chief executive member of Karbi Anglong Autonomous Council the highest body of 6 scheduled area here pulong te amen et dong nang ne ke CM ke hai ba tuliram rong hang ke hai punoi ঠিক লাসং থাক হিমন্ত পুকালি চিফ মিনিস্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মাতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কে হাই বনি ঠিক লাসং থাক মানে MLA মানে MSC MP la tumata amen e dong ke song kali mati man peng binai lasi la bang lasi amen e dong dera omu ke hai ba CM puan bak মানে EM ba MP ba chief minister pusi songa sonte punili lasi pinila so press mita through pensi nali tuma athing lo pensi alang li tumpan kachuniation lo appeal kuri lo lason ke mon pi bang claim presidency ke me athima iliang bong si man peng si pinang poke iliang si man peng si pe bang ta me bang tu ke man peng la si chepare siro nahi lage party alam pokali lage a party ka prek mane ka amen si adongi la song kali mati la pula hai malang ta li tumta li sorong phar si hang kong nang po mate ju la son la hai ठीक ठाक जे आई कथारा क्या ले मानदे सीतामे जे आई कथारा क्या आई बन बागे पुनंग पो सार पुहाही पुसिले हुई पुसितामे लालो है ला ताइसन लो अपन क्या को मुपेन हमलाम बेन निंगे लो जे हिमंत बिश्व शर्मा ला दाग वांग पो इतिया मासन सी कार्बी आंगलम भान के आकाम के पाद के एन पुसी कोई के वान लो है लांग लितुम प्रेस मीडिया लो लिसरो फारापन के अंतों तिया के हा तुम सीतामे langdam lu pulang te la ningkan kwa ne la BJP a government ke doi sek himanto Biswa Sharma a government mate alang li finance ta minister mati la chief minister man mi aprang silame alang li Karbi Anglong Autonomous Council phanang pilok lap jitu annual budget bang kali extra la sunang pilang 22,000 crore an baglo la sot tangka pen kunana na si claim ma pulang te la ke alang li tung Karbi Anglong Autonomous Council lo record do a scheme amend do ar adim ko namala ta do hala so record hangnam na poke hangnam si adim lang na noi duma bi ma claim prima I chat ta claim penti lan le ningje no he lahai nangkang hon pulang tet bang dan nang jiuri po claim misen lo ba athima ilile bang phan mane phan rap pusita met ilita judam dam mati ahem jula son ke chief minister pulang te laki wang po athima chief minister non Assam government mate Karbi Anglong Autonomous Council ke laki BJP government pen BJP ke alam la pehlo सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास सबका साथ pulang te laki Karbi Anglong Autonomous Council under de laki wang kali BTD boro bhan pilo ke missing de bhan pilo ke dimahasa bhan pilo dak de delo सबका साथ pulang te ठीक son la muslim tu bhan lang o he chor area ha Brahmaputra re jitu halang education puthak ठीक asang thak tea garden area sita me school pina hansilam lo ke college la tea garden aso mar phan lo college ta pilo ठीक asang sa akhai tin bhan pilo सबका साथ problem mati सबका विकास अथिमा चिंग थु नहीं la soteng si nangilang lo la ke dak la scheme na people la poisa na chen pogali ke himonto Biswa Sharma manang te dak council pen poisa ke deng dun ba turiam no hangsar CM sar poisa pidalang litung thegolong ma thegolong le de ningyang ne ke la athima poisa ke ponpe athima na bang nang ka hon si ke bang dak Karbi Anglong ke bang tha long tinda dam lo tumi ding Dibrugarh long ta dam lo kente hala chief minister secretary Gangpu dam tila song thak Borak Valley na thuta me secretary ne gopine kim lo mati la ta Borak Valley phan kang hon lo BTD phan ta medical college ta pilo Kukrajhar lo la tante hino dak lo ma dagli tuman medical college na pila ta hino dak lo ma wang nang kok pol ke chief minister patang da lo ke batai cap batai ko kali la ke batai surita wang melu moili leman ta dam melu ili tumla chief minister pacha lita ola sam ke dam nang kok pol ke aron lo ke la chief minister ke wang posi akoi pidun hai poisa na parum etia mason si Karbi Anglong Autonomous Council fan ke akam ken pulason ke ninje katang
si pin pen laso press conference atru pen si alang li man choni ri lo laso bang ke mono thike ninge edete pul he lalo